की भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह राजीव भट्टाच Mary De Burma ang Tripura Mothani Wings TWF Tripura Women's Federation ni Central General Secretary tini tamni bagui Tripura Motha yakari tini oro BJP ni bana marongkha amo yafami simi kisa sagranai ang punya IBF ti tongani IBF ti ni General Secretary tongmani ojawa IWF ni abuliyagulo 2021 যখন Tripura Motha আচাইখা আচাইমানে ইয়াগুলো 2022 Tripura Motha no banalo thaka Tripura Land ni demand tongmani Tripura Land ni demand ni slide hano Greater Tripura Land ni demand tai boka hamai ne wansugoi Tripura Motha o yapri sharmani abuliyagulo 2023 hainohai jung contest khlaiga last fight hinego jung fight khailekha bishas khlaioi Tripura Motha jung fight khlaimani jorao last fight nei jung khlaile mani nokha jung Tripura Motha khlaioi 42 ta jagao kendro jono chini assembly constituency o jono seat dikha arone bisingo angbo khoroksa contested tongmani Kamalpur 45 general area o abuni yagulo afro last fight nei jono saka 2024 haino hai parliamentary ni jokhon election ungfruo apruo bo haino jung kaisa constitutionally solution nayapanai jung taisa haino hai arabo yapre dikha jung afruo haino hai chini Maharani Kriti Devi Singh mohodoyano jung poddomar kawono jung bud diwino jung apruo haino hai MP seat basa dikha chini waire wai mungsani pore mungsa jung nugo tabuk haino hai 2026 jung tabuk TTA ADC ni election ADC constituency election choli oi tongo declare ungkha tabuk jung samongklai tongo aro hingkai je chini Tripura Motha ni je supremo tabuk sajaoka next generation nai kaisa ni por kaisa jung protishruti rimani hai nugrui tongo fiaba jung ajagao jung thik moto thangoi samongklai siboi maiya ang